Nkia Marieta Nkuruki Ismail matundura MCA bogia kumugwodi mono abamanyete buno muongo na mwaigure ero twaitire kinomini ibere ase service board yaito konya tiri kunyara gukora mirimo esengenje mumanyete especially chairman oyo orenge chairman bono nere ojeta akaba deputy governor ya Kisii County na ikiagerete obisi ye kababusa rero twakorire replacement ama ne chairman yenye na ndi munyore nintagete ntebe nga abantu aba bonsi buna barobisi abu ebarabageni body eri ende ya rengo enkoro ya last regime intwa Yerusia tukabeka body yenye lakini rende media dilitwabeka chairman yenye position ya Kisii County deputy governor ka for vacant opepa gasororo na kiagera twareto mo chairman yomuya elinde atokonye esababu yagerete tukarusia abantu bali barengororo bari kurika abantu batari kubwate machiko bagusaba abantu kibesa bakubuta abantu batari kwa abantu promotion igo ebintu mbirantagete body ya chairman ye antagerere mungu nona arenge gusuguma abantu bali barenge igarisiko enambeyemo abafanya kazi be serikali nikirudi ngawa nyagitari baito make sure in the first 100 days ibone aritimata munkuru abai promotion batagite enambende abantu mbaraga barenge ba defunct local authorities batana kwa promotion no retirement packages cyabo totamanyiti babe very clear nande batoretera report assembly ga nande abafanya kazi bonse department chitu kurwa basigari bakwabusa baegwe promotion na enambende amangana naragenda kurika for the first time simbangu cyari kurika abanyagitari nabo atanginde gutana kurika abantu bandi gutatika ki position yekiga kiriko constitution serikali buna aba chief officer na ministers na aba be service board tararika abantu bandi abantu bona ko kurika n'abanyagitari buna bagerete tukabute body iri nkoro kwa baka isiko bonsi igobone chairman obe maiso sana abantu abekara bakugikurikwa omekisho nga bugia kumugodi baro nyama ya ugwerende bugirango mate muticho mbaro kere wodi anyore na nduri gereri nga yumuntu atari kurwe nyombe iyo abanyagitari abo bagendoro abafanya kazi baito korora mikabare sicho obisi mbali amangana yabo tatageta amangana issues kiroro cya disciplinary kiere batigwe bakore mirimo igo inaro to gukwana ande ndite ngakero mugaba nambia esengencho yoko toretera abantu aba nako ko babeko office elinde gukonya igasi ya Kisii County government agende mutu bia mono sana muzese nigo igo nate 100 days batakoletibu ya na barabuna batoko ba sensa bia mono